Yesu nashimwe cyane ni Evangeliste Placidi. Ndagira ngo duteke amandazi. Hari abantu benshi babinsabye ngo tuyakora gute, babona barya ariko hari uburyo abantu batazi kwirwanaho ngo bakora amandazi. Ariko mu gihe nk'iki abana bari mu ngo n'abantu bose dukwiye kugerageza ibintu byose tukabikora. Boulangerie zafunze, ibintu byose byafunze, rero ni byiza kugira ngo twirwaneho twige guteka. Rero ndabanza mbanje kuzimya iziko ndabanza mbaririmbire. Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye, Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye, n'umufasha atigera yobya seruka mu magorwa. Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye, Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanjye, n'umufasha atigera yobya seruka mu magorwa. Murumva ko ngerageza tugiye gutangira guteka amandazi, ariko iyo ndirimbo iravuze ngo Imana niyo buhungiro kandi seruka mu magorwa. Reka mbikore rero video yanjye itarazima, murabizi ko biba byihuta. Tugiye gutangira. Ndatangira mbereka ibikoresho. Harabanza iyi farini niyo ndi bukoreshe, hakurikireho aka kantu nako nshyiramo, hakurikireho aya mata mvangisha, epui harakurikiraho n'amagi nayo ndayakoresha. Rero ibi bintu ukoresha, ntago ndi bupime kuko nta mwanya mfite, ariko ufate urugero rungana n'abantu bari mu rugo ku buryo havamo nk'amandazi 50. Rero ibi bintu ntago nirirwa nkoresha intoki, nkoresha aka kamamiyo nk'uko bireba, hanyuma mu kuyarura nkakoresha ibi biyiko bibiri nk'uko bireba. Mu kanya rero ndaza kwereka amavuta ngaya nayateguye, hari n'iryo nabaye nshyizemo kugira ngo dukoreshe uburyo umwete. Farini uramutse uyibonye ntago igomba imisemburo, oya nta misemburo igomba, ni amagi nkavangisha amata, ubundi nkongeramo aka kantu ka keke gatuma bidakomera ngo bibe nk'ibuye, niko navuga. Rero mu kuyarura ndaje nturune video kugira ngo mubone uko nyarura ntiyandushe. Ntago ari ngombwa ko abakozi aribo badukorera ibintu byose. Badamu mubyuke, bagabo mubyuke mukorera ingo zanyu. Ntago abakozi ari ngombwa, cyangwa se ngo n'umugabo yirirwa aryamye ngo umugore arahari. Iki ni igihe cyo gufatanya tukerekana urukundo. Satani ntadutere mu ndwara ngo natwe twitere mu ngo, ngo umugabo aryame umugore ajye mu bana, ibiki byose ibintu mu rugo byandagare, abana barakinira mu nzu. Ni mufatanye bene data, abafite abagabo mufatanye, abadamu basingo mada nabo bafatanye n'abana kugira ngo mu rugo hagaragare isuku. Imana yacu rero tugirire neza. Ibikoresho byanjye nibi mwabibonye. Gutangira kuvanga rero mfite ibiyiko bibiri, urabibona. Ndarura gutya, nimara kwarura ngira gutya, irindazi ryanjye rirahita ryivanga. Rero nirimara kwivanga gutya ndahita manurira mu mavuta, urabibona. Mu kanya ndayakwereka yahiye. Urabibona ko iyo wamaze kuvanga byoroshye, utirirwa ushyiraho intoki. Nyamuneka ku badamu cyangwa uri umupapa mu rugo ushaka gutekera abantu amandazi, ntabwo rwose wiyanduza na gatoya. Ukoresha ibiyiko bibiri gutya ugashyira mu mavuta. Reka nongeremo umuriro nari nawugabanyije. Rero bagabo, badamu, basore, nimwirwaneho inzara ye kubica, dufatanye twese. Murakoze rero, dore ya mandazi yanjye ngaya yahiye. Ndabashimiye ko mwarebye video neza, ameze neza, araryoshye. Rero mugerageze muteke neza. Ubutaha nzabigisha gukora amaherena nambaye, aho kujya mutanga amafaranga. Tujye twikorera ibintu byose. Utu duherena dushobora gukorwa n'intoki. Ubutaha nibyo nzabereka, ubundi dukurikizeho ijambo ry'Imana. Murakoze, ndabashimiye. Mugire umunsi mwiza kandi mukomere mwihangane. nawe utarakanda subscribe
kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.